La ilaha illallah Nafayah balaguna Allah. Dengan bismillah di plung tajam unang roba kwan katrim lamaranto jino diri wang punongan barang kapai pirayaan dengan bismillah kapai amalan di plung tajam ulang roba kwan katrim lamaranto jino meriwang punongan barang kapai pirayan tonghin keng kapai tuban bana benso tuman ke aso dua perkara Tampun bersoro berjiu tegayan kenyan yang sah aso cinta dengan bismillah kapai amalan di plung tajam unang gerobak kadri lamaranto Jino juri wang punongan barang kapai pira ya Islam kelayun tak gantung jiplung pimbaga lam laun baqa iman ketiang Pasang gagah bendera sudah sembahyang lima dengan bismillah kapai amalan di plung tajam unang gerobak katrim lamaranto jino meriwang punongan barang kapai pigisan la di ma'rifat kapai bankilan ora sang intan podo semelo cahaya rukul hemblang ketalo sao iti kuli mengplola bang selingkah dengan bismillah kapai amalan di plung tajam unang gerobak katrim lamaranto jino meriwang punongan barang Kapai di jasa Dumaku ngan talol kipas ulama penggah kalimah doa hadis ngan firman pedoman sedak kiblat bangkabah terpong temah hadis ngan firman pedoman sedak kiblat bangkabah terpong temah dengan bismillah kapai amalan di plung tajam unang gerobak katrim lamaranto jino meriwang punongan barang kapai piraya katrim lamaranto jino diriwang punongan barang kapai piraya ingat saudara
Kisah unang gro barang tapaso yang imalaba pompon amalan malam ngana oro yang kehanuga tena ketaba Allah pompon amalan Allah malam ngana oro yang jerugo beta kerja dengan bismillah kapai amalan di pelungan tajam onang grobak kadrim lamaran do jino merewang punongan barang kapai piraya katrim lamaran to jino merewang punongan barang kapai piraya. Watemu hale berharga permata hale berlaku masanya andu manusia imata ile menduduk tak tobat hana le guna bandumnya kagetup buku setetan ka awai kana lam dunia puta pulaku setetan ka awai kana lam dunia puta pulaku watemu hale berharga permata hale berlaku masanya manusia mata ile meruru Tantan hana le guna bandumnya kagetum buku setetan ka awai kana lam dunia puta pelaku catatan ka awai kana lam dunia puta pelaku mata uroka digisa belah barat kali belah timur dak bulan menansin rupa kakurung cahaya jihu binatang bakwa tesinja musabohana le mesu pertanda katruh bak masa lat batat bandum ditupu pertanda katruh bak masa lat batat bandum ditupu watemu hale berharga permata hale berlaku masanya manusia imata ile meruru tadobat hana le guna bandumnya kagetum buku catatan ka awai kana lam dunia puta pelaku catatan ka awai kana lam dunia puta pelaku bak kaya wate ta pula oh naboh bandum katabu mutabohana le rasa kelage masa yang lalu di laut hana le sirah
Kanuca oleh Tuhanku lambak Johana le saka butawa taku bau ke lambak Johana le saka butawa taku bau ke watemu hale berharga permata hale berlaku masanya nu manusia imata ile meruru dadau hana le guna Bandung nyan kagedong buku syadatan ka awai kana lam dunia peta pelaku dimenuntan ka awai kana lam dunia peta pelaku kaputuh gasih setia bercinta hana lelaku jut pake anu ngon poma mudawa ayah ngon ibu katinggai gedung yang raya Innova dengan Isuzu ban Bandung hana le guna harta likut ngelike ban Bandung hana le guna harta likut ngelike watemu hale berharga memata hale berlaku mensanyandu manusia limanta ile meruru datatan hana le guna menyan kagedong buku syasatan ka awai kana lam dunia peta pelaku sedetan ka awai kana lam dunia peta pelaku cok pangkat pedu obat tika cok kaca pedu dilike daluh dropuna mudasya ngan Allah yang kakak lalu katujuh dengan imata lam dada sang-sang membeku membacun hana le guna oh ake menan hai tengku membacun hana le guna oh ake menan hai tengku watemu hale berharga permata hale berlaku masanya nu manusia imata ile meruru tatobat hana le guna Bandung nyan kagedong buku sedetan ka awai kana lam dunia puta pelaku padutrim lam haru hara cerita menanai tengku otanging urat tajud masa lam dunia rata arab karu rap gutrun yan Nabi Isa rencana geja poh daju bu ingat sedara ake menanai tengku bu ingat sedara ake menanai tengku watemu hale berharga permata hale berlaku masanya lu manusia imata ile meruru tatobat hana le guna Bandung nyan kagedong buku
Setan kaawai kana Lam dunia puta pelaku Setan kaawai kana Lam dunia puta pelaku. Ya, pemirsa Bandung ni malam berbahagianya, mungkin Allah kamu sampaikan kurang lebih dan kurang kamu pim lagi maaf karena suara kamu lagi nyo, dan insyaallah mudah-mudahan untuk malam Jumat ke apa yang umum kamu akan bertemu demak, dan kamu grup dari grup IKI Aceh TV Allah kamu sampaikan akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'a